Dumelang, tsatsi eno re dira go botsa dipotso, asking questions. Ra go covera who, what, when, where, why, how, which, and how much. So ra go itse gore dipotso tse di botswa jang ka Setswana. But before we get into the video, remember to like, comment, share this video. Also subscribe to this YouTube channel. You can also go and check my TikTok account. Also, you can check the videos that we reposted to see other Setswana content from other creators. Go botsa dipotso go botlhokwa fela thata in your daily living. O ka botsa dipotso le ko sekolong, ko kerekeng, mo tirong, kana go batla ditaelo tsa sengwe, kana dikaelo. So it's very good to know how to ask questions, and it's good to know how to answer these questions. Let's start. Who? Ke mang? Who ate my food? Ke mang yo jeleng dijo tsa me? Who is your teacher? Morutabana wa gago ke mang? What? Eng? What is happening? Go diragala eng? When? Leng? When are you going home? O ya lapeng leng? Where? Kae? Where is your school? Sekolo sa gago se kae? Where are you going? O ya kae? Where is Mpho? Mpho o kae? Why? Ke ka goreng? Why didn't you come to school? Ke ka goreng o ne o sa tle sekolong? How? Jang? How are you doing? O tsogile jang? How can I get to Maun? Ke tsamaya jang go ya Maun? How much? Ke bokae, kana bokafe? Sometimes F. How much is this dress? Mosese o ke bokafe? How much is the transport cost? Tlhwatlhwa ya sepalamo ke bokae? Which? Lefe kgotsa sefe kgotsa gofe? Which hand are you using to write? O kwala ka letsogo lefe? Which hymn should we sing? Re opele sefela sefe? Which thing do you want? O batla golo gofe? Dipotso tsa Setswana di dintsi fela thata. O ka eda sekai mo comment section ya dipotso, o dirisa one mafoko a. Go botlhokwa fela thata go botsa dipotso ka gore e ka go thusa gore o bone karabo ya sengwe se e le goreng o batla go se itse. Re tile ko bokhutong jwa thuto ya rona. But before we end the video, remember to like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel. You can go and also follow my TikTok account. To utilize these lessons, make sure that you practice. Remember that practice makes perfect. That's how your Setswana is also going to grow. Gape, also bua le batho ba Setswana in your daily conversations. Make mistakes. Don't be afraid to make the mistakes. How dira yone ha ntse le gore o ithuta Setswana. Gape o ka nna o kwala. Go kwala le gone go ka thusa motho gore a gakologele dilo motlhofu. Ka jalo, Setswana sa go se ya go improve. Thank you very much for joining me in this lesson. Until we meet again next time, tlholang sentle.